Perezida wa Repubulika muri ibi birori, nyakubahwa ntumwa ya Papa mu Rwanda, bepiskopi bashumba bacu, banyakubahwa abaminisitiri, namwe muhagarariye ibihugu byanyu, bakristo bashyitsi bahire, Kristo Yesu akuzwe. Mu ntangiriro y'ibirori bitagatifu ku rwego rw'igihugu, tugiye gusabira no gusezera bwa nyuma kuri nyir'ubutungane Papa Francisco witabye Imana. Munyemerere rero aka kanya mpamagare nyakubahwa intumwa ya Papa mu Rwanda aze atugezeho ubutumwa yaduteguriye. Your Excellency, the Nuncio Apostolic in Rwanda, the floor is yours. My dear brother bishops, Your Excellency, Prime Minister, representatives from the government, from the diplomatic corps, my dear brothers and sisters. His name was Jorge Mario Bergoglio. He was born in Buenos Aires, Argentina on the 17th of December 1936, the son of Italian immigrants. His father, Mario, was an accountant employed by the railways, and his mother, Regina, was a committed wife dedicated to raising their 5 children. He graduated as a chemical technician, worked as a janitor and as a door guard. And then he chose the path of the priesthood, entering the Diocesan Seminary of Villa Devoto and later the novitiate of the Society of Jesus to be ordained a priest on the 13th of December 1969. The Archbishop of Buenos Aires at that time, Cardinal Quaracino, wanted him as a close collaborator. So on 20 May 1992, Pope John Paul II appointed him as titular Bishop of Auca and auxiliary Bishop of Buenos Aires. On the 27th of May, he received the episcopal ordination and chose as his episcopal motto, Miserando atque eligendo, meaning, after being shown mercy, he was chosen. And on his coat of arms, he inserted the symbol IHS of the Society of Jesus. On the 3rd of June 1997, he was raised to the dignity of Coadjutor Archbishop of Buenos Aires and became the Metropolitan Archbishop after Quaracino's death in 1998. After only 3 years, on the 21st of February 2001, Pope John Paul II made him a cardinal. He asked the faithful and his family not to come to Rome to celebrate his creation as cardinal, but rather to donate to the poor what they would have spent on the journey. Following the resignation of Pope Benedict XVI in 2013, he was elected Supreme Pontiff on the 13th of March 2013. And he chose Francis as his papal name in honor of Saint Francis of Assisi. Again, he asked his family and the faithful of Argentina not to come to Rome to celebrate his election as Pope, but to donate what they would have spent on the journey to the poor. As a priest and bishop, Pope Francis used to say, "My people are poor, and I am one of them." This explains his decision to live in an apartment and cook his own supper.
He always advised his priests to show mercy and apostolic courage and to keep their doors open to anyone. The worst thing that could happen to the church, he would say, is spiritual worldliness, which means being self-centered. Pope Francis says the church's shepherds must have the smell of the sheep, always staying close to the people of God. And when he spoke about social justice, he calls peoples first and foremost to pick up the catechism again and rediscover the Ten Commandments and the Beatitudes. His suggestion was simple. If you follow Christ, you understand that trampling upon the person's dignity is a serious sin. As Pope, he continued his path of renewal for the Church to care for the poor. He wrote 4 encyclicals, Lumen Fidei, on the theological virtues of faith, hope, and love, for the faithful to live their faith more fully. He wrote Laudato Si, on our common home that God has entrusted to us, and to dialogue with all people about humanity's responsibility towards the care of the earth. He wrote Fratelli Tutti, to address urgent social, political, and religious issues on a global scale, and to dream of a world where all people recognize themselves as brothers and sisters, leading all to greater solidarity and concern for the poor. Finally, he wrote Dilexit Nos, to call humanity back to the spring of the love of Christ for all humanity. He wrote many other exhortations and apostolic letters and constitutions, courageously speaking about things that other leaders would not choose to talk about. He never gave up on appealing for brotherhood and peace in a world broken by self-interests and war. He never gave up on humanity because it was saved by Christ's incarnation. Thank you, Pope Francis, for reminding us that the Church is ever ancient, but also ever new. That the Church is ever ancient, but also ever new, calling us all to participate in the love and mercy of God, which is without limits. Thank you, Pope Francis, for showing us how to never give up on God and never give up on each other. Ubutumwa bwa misa ya Requiem kuri Papa Francisco muri Regina Patrici tariki ya 25 Mata umwaka wa 2025. Aragize ati yitwa George Mario Bergoglio, yavukiye i Buenos Aires muri Argentine ku ya 17 Ukuboza mwaka wa 1936. Akaba umuhungu w'abimukira b'Abataliyani. Se Mario yari umucungamari wa gari ya moshi, naho nyina Regina Sivori akaba umuvyeyi witangira uburere bw'abana babo 5. Yarangije amasomo ari umutekinisiye mu by'ibinyabutabire bijyanye n'ubumenyi bw'imiti, akora akazi k'umutekano n'akubuzamu, hanyuma aza guhitamo inzira y'ubusaserdoti, yinjira muri seminari ya diocese ya Villa Devoto. Nyuma aza gukomereza muri novisia y'umuryango w'abayezuiti, ahabwa ubupadiri ku itariki ya 13 Ukuboza mu mwaka wa 1969. Kardinali Antonio Quaracino, archiepiscope wa Buenos Aires, yaje kwifuza ko bakorana bya hafi. Hanyuma
ku ya 20 Gicurasi 1992 Papa Yohani Paulo wa kabiri amugira umwepiskopi w'icyubahiro wa Auca, akaba na musenyeri wungirije Buenos Aires. Ku ya 27 Gicurasi yakiriye inkoni y'ubushumba maze ahitamo intego igira iti miserando atque ergendo, bisobanura ngo nyuma yo kugirirwa impuhwe yaratoranijwe. Mu kirango cye ashyiramo IHS, ikimenyetso cy'umuryango w'abayezuiti. Ku ya 3 Kamena umwaka w'1997 yazamuwe mu cyubahiro cya archiepiskopi wa Coadjutor wa Buenos Aires, nuko aba archiepiskopi mukuru wa Metropolitani nyuma yo gutabaruka kwa Quaracino ku ya 26 Gashyantare 1998. Hashize imyaka 3 gusa ku ya 21 Gashyantare umwaka wa 2001 Yohani Paulo wa kabiri amugira karidinali. Yasabye abakristo kutajya i Roma ngo bishimire iyo ntambwe y'ubukaridinali, ahubwo ko ibyo bagakoresheje mu rugendo babifashisha abakene. Nyuma yo kwegura kwa Papa Benedicto wa 16 ku ya 28 Gashyantare 2013 yatorewe kuyobora Kiliziya y'isi. Ku ya 13 Werurwe umwaka wa 2013 ahitamo kwitwa Francisco nk'izina rye ry'ubupapa mu rwego rwo guha icyubahiro Mutagatifu Francisco wa Assisi. Nanone yasabye umuryango we n'abakristo kutajya i Roma kwishimira ko yatorewe kuba papa, ahubwo ko bakusanya ibyo bari gukoresha mu rugendo bakabifashisha abakene. Kuva yaba padiri ndetse na musenyeri, Papa Francisco yakundaga kuvuga ati abantu banje n'abakene kandi nkaba umwe muri bo. Ariko anasobanura impamvu yatumye afata icyemezo cyo kuba ahantu mu nzu yitekera we ubwe. Yahoraga agira inama abapadiri be abasaba kurangwa n'impuhwe n'ubutwari mu butumwa kandi bagafungurira bose imiryango. Yavugaga ko ikintu kibi cyane gishobora kubaho muri Kiliziya ari ukwisanisha n'isi, bivuze kwikunda birenze. Papa Francisco avuga ko abashumba ba Kiliziya bagomba kumva impumuro y'intama bagahora hafi y'umuryango w'Imana. Iyo avuga ubutabera mbonezamubano ahamagarira abantu mbere na mbere kongera gufata mu biganza gatigisimu, bakongera kuvumbura amategeko 10 y'Imana n'ingingo nterahirwe. Umugambi we uroroshye. Niba ukurikira Kristo birumvikana ko gutsikamira undi ari icyaha gikomeye. Aho abereye papa yakomeje inzira yo kuvugurura agira ngo Kiliziya yite ku bakene. Yanditse amabaruwa 4 Lumen Fidei ivuga ku migenzo nyobokamana y'ukwemera, ukwizera n'urukundo, kugira ngo abemera babeho mu kwemera kwabo mu buryo bwuzuye. Yanditse Laudato Si ivuga ku rugo rusange Imana yadushinze no kuganira n'abantu bose ku bijyanye n'inshingano z'ikiremwa muntu ku kwita ku isi. Yanditse Fratelli Tutti kugira ngo akemure ibibazo byihutirwa by'imibereho, politiki ndetse n'amadini ku isi hose, no kugira ngo indoto y'isi aho abantu bose bumva ari abavandimwe bakaba mu bufatanye banita ku bakene. Yanditse kandi Direxit Nos aho ahamagara ikiremwa muntu cyose kugana isoko y'urukundo rwa Kristo. Yanditse n'ibindi byinshi, amabaruwa ya gishumba ndetse n'ibirebana n'itegeko nshinga, akavuga ashize amanga ku bintu bimwe na bimwe abandi bayobozi bahitamo kutavuga. Ntiyigeze areka gushishikaza ubuvandimwe n'amahoro mu isi yangijwe n'inyungu bwite z'abantu n'intambara. Ntiyigeze yirengagiza na rimwe ikiremwa muntu kuko yakijijwe no kwigira umuntu kwa Kristo. Warakoze Papa Francisco kutwibutsa ko Kiliziya yahozeho kandi ko ihora ari nshya. Twese ukaduhamagarira kuba abaranga rukundo n'abanyampuhwe by'Imana bitagira imipaka. Warakoze
kutwereka ko tutagomba kwitandukanya n'Imana n'abandi bantu. Ngubwo ubutumwa bw'intumwa ya Papa mu Rwanda.